بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته May umat Islam amban me patut subay ingat tewi tura tak bulak dunya inin amban me tamanan hajjene pardu sehan ini niya panghati atawakan niya ilmu unu atawakan niya tahatinu sumagua ga binebegan weno pen Allah subhanahu wa ta'ala kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Amban tamanan hajjene dushe kabura maqtan sa hajjene dushe. 'Inda Allah bangsi Allah subhanahu wa ta'ala an taqulu ma la taf'alun yene misarakam sumagua ga bebbegan bi yene bisarabi mian. Ben Allah subhanahu wa ta'ala atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Atamuruna an-nasa bil birri ini tawaan bike manusia intudyo kahapan wa tansawna anfusakum ubus tekay patwe bigin hawabaran bin wa antum tatluna al-kitab bu kaamian magbabasasin kitab kaamian niya panghati afala ta'qilun ini ga keniya akalbi atawakan ga kita taliwi pain bisarahin wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wathan yene penne me aata o atawakan me niya keteuhan ni syara Allah ta'ala lam ya'malan buga binebegan uene mu'azzabun min qabli ubadil wathan mu'abbadun min qabli ubadil wathan inazab tekkale selaw kiamat pinadehelu amban iene memeg susumba barhalain pen bisarahin تصف الدواء لذي السقام وضدنا كيما يصح به وأنت سقيم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم
tasifud dawa'a lidhi siqami wa diddana. Sifat no iyan tambalin si aasaki. Duk si amo parasahan. Kayma yasihha bihi supaya kole we tambal miyaan. Wa anta saqimu ubus ka une penuhutan iya masakihin. We ga dehluan nu dinun tinambal bu mangkin pangakanu iya ni miyaan. Anu nu miyaan. Kinetewahan nu tambal miyaan. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu. Daki umagis dembuwa perkala ubus ka une penuhutan mengihinang ihin. Arun alaik miki iya ka. Idza fa'alta 'azimu tantunin teed. Bang iyan pinnetehinang wenu 'azimu do si hajja si Allah subhanahu wa ta'ala. May pong tinai we sa ili muqaddimate bilay pasalan iyan pegbebeg sin ilmu. Kaam inin wal mapakalain inen duman nean kaam mangga niya panghatinin. Duman nean kaam mangga niya panghatinin. Duman nean kaam maawamin. We agen kahaba elew atawakan ga niya si mana palabay we gini kam makahati syara manara Allah subhanahu wa ta'ala we gini tahatiwi iyan hukumanin. So ga niya pegpene-pene bi ga niya choice wi atawakan ga niya miyaan etehinang bi we gay kam mebegan iyan tahatiwi lay pegi bakas ni takali wewi. Bakas ni miyaan tahati wewi. So, si kaamin sa megbebeg may pong tinaikalasahan. Engineering, ban pesaing ge tauni. Ban pesaing ge bright ni. Banggeru bebegan ni iye ni pegke engineer nilay. Banggeru hinang ni bebegan ni iye ilmu nilay. Bisan dembuwa building gayem kepetengge. Bisan dembuwa anak-anak payat gayem kepetengge. Wey, sababan ga bebegan ni atawakan ga pekite ni si hinang ni bang ine tahati ni delim kok nile. Limikian may nurse. May nurses te. May doctors. May frontliner te kuwe ito. Murah-murahan pinalihara siya Allah Ta'ala. Ban pekewian graduate doctor, ban pekean graduate nurse, bang upamanin pereheng-deheng dukew, geru bebegan no tahati nulay, geru bebegan no pagka-nurse nulay, geru bebegan no pagke doctor nulay, tantunin, baya keruk gai, geru kew mekekole aa. So, geru magbuwa, iene tahati nulay, sinabab ang bangga pegbebeg nulay. Limikian, may graduate ke upama may HRM, tigas ke umigbella, tainang ke umikchep, si pasongan. O banggayro ke umigbella, atawakan bebegan no iene katauno lay, pekiteno si pegbella no, useless iene tahati no, amban keteuno pegbella lay, pegega pekiteno si hinang no. So, ine ilmu may pong tinaikalasahan. Banggay pinakita si hinang guwa nen useless do bang tepet taman kok, bang tepet iyan inindan-indanan hadya. So, mas labi ni bang agama Allah Ta'ala, bang ilmu iyan pagtuhan, ilmu iyan pag-akhirat. Once niya tahati no, ubus tambay-tambay no hadya, atawakan gay bebegan no iyan ilmu tahati no miyaan. So, tayo nang useless si kao. Tahinang miyaan ga niya gunane. Sa babege, iye ne maksud penuntutan no ilmuin. Iye ne maksud pakalihan nun. Iye ne maksud miyaan pangadjian nun. Supaya niya bebegan no. Tahinang no aturan. Tahinang no rule. Dierem ke elum no. May pong tinaiklas. So, ibarat na inin. Upama miyaan niya karatula sa ili, pinain, kerpiuhin amban 5 p.m. kuhap-kuhap, ngabot 6 a.m. salung-salung. So, sa ili, karatulahin.
So tahatino miyaan, wegay manjari pelenganan amban lisag lime ne kohap-kohap, taman lisag ennem salung-salung. Eman may paisip dilem kok nun. Duksa ili sarain. Ubus ketawahan no, bang kew lumengan iene elet lisag lime ruk lisag ennem miyaan, ke pemulta kew ekka manamalan. Betad dene me 1,000 reals, ko me tu si Saudi. So miyaan tahatino, dukte indan no. Nabisan paili tahatino kemon iene karatulale maananin. Ketawahan no bang ine me piemin, we kohap-kohap, bang ine maane ay emin, we salung-salung. Ketawahan no lai me adjective, me nouns, me kemon na ene si karatulale upama, tagya tao kyo pente mag-English. Bang upama nenggeru tuhut no karatulale, useless iene me pangahati no si me numbers, si me iene PM, duk AM, si me adjective, si me nouns. Useless iene miyaan. Once kyo lumengan bangga no syara'li, masir kyo pinemulta dahatu si reals. So Ibrahim nan si inin, point ine sara tahati no, suwiru kailangan si hinang, kailangan si pagbebeg me pong tinaiklasan, pege bang taman kok nuruian, bugay tekite no si pagbebeg no. Useless. Upama, niya may karatula, bawal magtapon ng basura dito. Tahatino miyaan bang ine maananin. 100% ga niya lepas ang bankao. So, iene tahatino lay, bang upama langgalan ro, bang upama miyaan geru tuhut no, masiro kayo maglabo basura lai, tepe multa ro kayo masi. So, iene kete unulay bang magbangga do kinang no, ga dapat useless iene kata unulay, pegi masik kayo tewawe syara sin islamin, iene si tingad pakarajaan niya. So, inin me pong tinai, mukaddima syariki-diki, dahil kitamban paasik iene, si tapik tebi, salung-salung inin. So, masi-masi pegi tebi, si tapik tebi pasalan hadis pag-anda, ubus te umabot kitebi si iene pangadji pasalan pegsemmek sin kelelahan yene si bisyara Rasul sallallahu alaihi wasallam matas na ubi izarik ine pen ne hinang no iene si badju no iyan si izar no iyan in labis tahu lam yakun alaiha minhu bang pen ne asek no iene badju no iyan gana pag-ungsud no wa in labisat hulam yakun alayka minhu shay bang upama pain ne isab ka mga sik iyehin abang inasik we ne iyen miyaan badjulay so gana isab penempeng no aurat no atawakan penempeng no iyen miyaan ginhawa paran no. So may umat Islam te do te poenin nan sinin dilew te explain te pasalan iyen miyaan semmek sin kelelahan walillahil hamd. So kuwa ito, kailangan suwe kiti palalin amban semmek si karendehan. Semmek sin karendehan may umat Islam. So kuwa ito na ininen, suwe miyaan explain te pahap, kone pinainlay, bang upama puas ne amban keteuhan bi parkalain inin. Iene tenged masala semmek sin kerendehanin. Bang ine syurut nin, bang sa inge bandingan sin islamin si tenged pakarajaan inin, pakarajaan inin, so kaam na yan bang tuhut bi, atawakan bang gay tuhut bi. Kaam na yan bang tuhut bi, atawakan gay tuhut bi. Sumagawa, useless pa intahati webi, ubus bugay rubebbegan bibang ine tahati bilay. So, nansi inin, miyaan, hangkan ni tagnaan kuruk mukaddima iyan yan sinili, atawakan introduction iyan yan sinili. So, may umat Islam, bang Muslim kite, once kite makakali syara Allah Ta'ala, magpain kite sami'na wa ata'na ya Allah, takalewe kami syarta, ata'na, pagtaatan kami iyan na pinainom yan. So, pakali kam. Syurut al-hijab,
الشرعي شروط الحجاب الشرعي في الإسلام yene penne syurut condition sin hijab dalam syarat agama Islam. Condition sin hijab dalam syarat agama Islam. Pegge kameg imangkan pangannalan de hijabin me pong tinai yene turung hadja dia takok sa ili. Inalenan nwe repende hijab bang pende hijabi kome si zaman ko itu inin iene turung pinelikes dia takok sa ili peinde miaan wetaman miaan hijabin dumain me pong tinai kalasahan. Inalenan hijab si Islam yene amban kok nyebut pitu pediawa betis. Amban kok nyebut pitu pediawa betis. Iyan maana hijabin bang si agama Islam. Pagi iyan maana sin hijab iyan pagtamping atau kan iyan pagtamping baran sin manusia. So indana nun bi esebesebun biinin kaame pong tinay kami kerendehan. Hijabin duman maananin iene turung. Duman maananin iene pinebetad beda takok biwus taman langal we taman ni hijabin ga niya pakialam Islamin diawawin. Amban kilong bi periawa, hap baran bi, hap paabi, hap betis bi, we pain bi ga niya pakialam Islamin lay simian pagge pain bi hijabin taman turung luhadja periata sa ili. So inalenan ne kew hijabi pain no. So duman sa ili. Bang agama Islam. Manding ne gay kew kaalenan hijabi. Duman hijabi alen nun. Duman kew meghijab. Bang samantaraan taman kok du iye ne hinijaban nun. Ubus puwasili amban diawain miaan ga nuhut syara sin agama Allah subhanahu wa ta'ala. So iyan miaan explain ko raw si kam atawakan patampal ko si kaam bang ini inalinan hijabin si Islam bang ini inalinan ini pinagtawag we tebi hijabi si agama tebi Allah ta'ala. So iyan may moto-moto tebi bisan du upama me tilag badyo ang bandiawain atawakan pandaklingin atawakan me miaan sigpit manamalan once ne dendehin maghijab penu hijabi ne sala kew duman man hijabi masi alinen bang agama Islam manding ne pegge duman tepet taman turung taman kok iye ne binanding sin Islamin sa magawa kemon puhusin dendehin tampal manamale. So number 1 surut may pong tinai kalasahan ay yakuna satiran li jami'il badan. Subay badyo nun satiran li jami'il badan. Si may kerendehan ini ne ubus di ilaw may lalahin so ko ito kerendehan isab subay badyo nun tampeng we ne kemon baran nun subay badyo nun tampeng kemon baran nun malaingkan bang luwe duktangan pein kasinduehan amban me kaulamaan. Pen Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Quran ni mahamulya wala yubdina min zinatihinna illa ma dhahara minha ambat cege magpatampal iene me ari-ari relay malaingkan bang ine matampal amban siyehin. So pen me sindue ke ulamaan iene miaan luwe duk iene tangan me pong tinai. So niya inin khilaf me keulamaan nan sinin sitenged pagmastura. Pensin duwe wajib subay magmastura dendehin. Pensin duwe me keulamaan okay ne bisan gay magmastura ni sisitain hijabadja putus kemon baranin. Sala kulli hal dani kitero pasek si parkalamiaan. Bang niya upama magmastura mas labi hap sumagawa bang upama niya maghijab yene hijaban inallowed we syara sin Islam insyaallah ta'ala ganya problema ni si perkalamian. So yene miya antenged mas'ala
Subay putus kemon baranin, semmekin, me pong tinai, inin bang silella ajnabi. Bang silella kesumbang ni. Mananin silella iye ni manjari kinawin. Duk iye. Pegge, iye ni aurat dendehin, belitelru pamakitehanin. Belitelru iye ni mian, belitelru to o iye ni panimpengan ni iyehin. Si syarate. Umbul dembuwa si elani. Sobang si elani, ga niya hukuman syara Islam nan si inin. Ga niya aurat antara iyene duangan meg-ilaanda. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ yene penne me siye lifurujihim. Pelihara re aurat den amban iyene kesumbang deh. Illa ala azwajihim malaingkan bang iyene si antara de megleule kebini ga niya binista si siye. So, sambat-sambat mekebisyarahin. Bisan kam hawas tubuh antara bi megleule kebini ga niya problemane luu si tenged parkalaian me pong tinai kalasahan. Bisan painte mian ge magtamping. Nada peke isab we me paramayam duhadja atawakan puri me magpandang atawakan megdendeng duhadja. Bisan du isab pe sobra pe billahi pinahalaan pekewe islamin pen Allah ta'alahin pen Rasulullahin wa fi bud'i ahadikum sadaqah bang pe inne niya mian perembua amban kaam tujuan dane ko du iye makapagsadakah. So bang jinari we syara Islam iene mas grabe pe amban magpayamli kwe ne me perembua. So mas labi ni bang pe kulang-kulang billahi iene tepet para magpandang duhadja iene si antara duangan megleule kebinile. So nan si inin si antara iene aurat cindende baran cindende miaan bang niya lai pegitehannu atawakan gay haram si kau iene pinekitehan kemon puhunun iene antara duangan megleule kebini me pong tinai kalasahan. Okay. Si kedua iene aurat sin kerendehan si kesumbang ni duk si pegkesine kerendehan. Iene si kesumbang ni duk si pagkasine kerendehan. So game ke ini si dembua dende patampal ne iene bang ine matampal amban ielei hunit manamal hinalian me dielem luma. Amban amma ne, amban pong tinaine, amban si itne, ampune, amban kamanakan ne, kamanakan lahasya pa inteed. Me pong tinai kalasahan. Amban iene anak ne firrada anak ne amban susu. Nalay si miyaan ga niya problemane pinatampal we ne bang ine matampal amban iene hunit manamal miyaan tinempengan. Koe ne me lengen. Koe ne me kelong upama ge magturong dem luma. Luwe ne mula-mula. Atawakan me puso bang petek kagay me an kehelian bang delem luma. Lagi ko me delem lahat te panas. So lay si miyaan ga niya duse dendehin. Ga niya problema dendehin. Bang upama gumua aurat nen. Yen aurat me bukok. Me luwe, me langal, me kelong upama. Me lengen, me puso, me betis. Sumaguwa bang pesobra billahi haram me pong tinai kalasahan. Iene me parkala atawakan iene me aurat agen-agen private part ni subay sa elane me kekita iyehin. Tebiya sa amian upama me magbra-bradok me magpanti-panti dem luma si dehluan me painte me kamanakan ni. Si dehluan painte me mian si itni si dehluan inin geni inin jinari we syara sin Islam eri jinariin bang ine iye ne kebiyak sa hantebi pinikitehanin me pong tinai kalasahan. So mana nen iye ne kasumbang
guwa nan sinin me danganakan minted de. Pinain ko ne kamian magpong tinai. Gai. Kauro magpainin ko ne kamian magpong tinai. Sumaguwa bang syara sin Islam. Game ya an manjari pekitehan no. Sababan pege makajari kam kinawin. Geman ke sumbang no. Ge kam sumbang bang kam kinawin. Namingkin siya bang upamanin patala ni bilai. Me brad atau akan me pong tinai kalasan. So, kailangan subay siya meknun satiran lil aura. Yene tamping kemon baranun. So, nansi inin. Pegua resort, yene surut si ke isa. Yene kaam megsemek pandaklengin. So, tewa syara kamlusian. Tewa syara kamlusian. Wei, pegge ga tamping wevi, yene lengen biinin, lengen bin, itu, wajib subay tinempengan wewi bang si agama Allah Ta'ala. Nakemon kam yene megsemek pandaklingin. So tewa kam we syarain inen masih kam megdusya si Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay ni. Gania gagas neruk gay kumegduwe-duwe si bisyaraku inin 100.99% sambatan anuhin. 100%, 200% magdusa si Allah Ta'ala. Yene me, dende magpandak, badju, bang upamanin lumingan pagwa. Bukot, bang upama pandak badjunin, ubus bujinakitan amban gua, atau akan inabayahan amban gua. Naga niya problema ni Rishi, bang upama tempeng dukemon yene mian badjunin mian. Lemikian, tewa kam nan si inin, yene me kaam. Maghijab ko hijaban Saudi. Sehingga bentuk hijaban Saudihin. Iene maghijab ubos pinekite rubukok bin antag nansi inin. Tinenga abe pandak bisyara gen niya ame ang bantenga. Ang bantenga nansi inin ubos tekite ruyene buon-buonan bukok nen. Lemikian tewa aro kamisab iene may maghijab sitenged parkala sa inin. May pong tinai kalasahan paghijab bilay, pagturong bilay, ban pekenian nen, abaya pediawa, ban pekenian nen, abaya periawa, pegge syabab, hijab-hijaban suudi, pandak peinte miaan, hijab bin, pinag-ang-ang, masih peniak pesola-sola, amban iyan miaan bukok bilay, may pong tinai kalasahan. Lemikian, tewa ro kami sabnan si surut si kaysa inen, yene me magturung, yene ko turung-turungan tayakan. Pinaanwad dya sa ili, ubos pinasugelay nansi inin, tekiteru me kellong, tekiteru me miaan, yene antag me langal sa inin, tekiteru peinte miaan me teinge, bang petek ka me pinaano pa siya isi teinge turungin, yene ko me turung-turungan lay silahat, me pong tinai kalasahan. Tewa rui sabwe iene syara agama Islam inen. Pege ga lamud, pete gan pe putus periawa, sabab pege ga tamping iene diatain me pong tinai kalasahan. Naming kinsabang upamanin, magturong, ubos businugeli, hinang kakuung nepente turungin sa ili. So mas labi na inin, tewa duse nansi inin me pong tinai kalasahan. Tewa duse, me, pong tinaite kerendehan inen, si tenged masala inen. So, ga niya dapat, miaan, suberukam, bang meghijab, dani sinugelere, sumagwa pinahap-hap ni, isa. Bang meghijab, dani pinag-ang-ang, pinasip-sip, may bukok, ten amban buon-buonan sa ili, sumagwa, tondok ni, pinadiretso ni sa ili. Bang maghijab, bang magturong, daan ni iyan miyaan. May pinagawa tingehin. Sumagawa, pinutos na kemon. May kaina sa ili. Taga-esbir wisab, gepe kam megdusya si Allah Ta'ala. So lamod nan si inin, yene may magpantalon, amban may kerendehan, us gineret-geretan.
Bang upama hinaram ko ne tasyubahat tin bidi ilew me pong tinai kalasahan. Tasyubahat tin bidi ilew. Iyene silela magpantalon gineretan si me paa. Okay. Silela magpantalon gineretan si me paa. Iyan silela lagay ginari. Pege-pego aurat din. So, mas labi ne, sambat katuan budiman, what more ne, bang upamanin si kipong tinihante kerendehan. Bang upama si kipong tinihante kerendehan. So, mas labi na inin haram. Bang upama sila lagi manjari magpantalon may gineret-geretanin, mas labi na may pong tinai kalasahan, iyan si pong tinaite kerendehan. Lemikian, lamod nan sinin tebiya ruisab. Yene tewa syara luisab. Turung-turungan haji upama pinain. Budo man siya inin turung-turungan hajiin. Yene turung kome sulban kulay. Ubus pineputos hadja ang bandiyawa sa ili. Kome sokob miya anadja. Ubus tekiteru sa ili kilolong nen. Sampai tekiteru pente dulmelonen kome lawak ini. So bang upama niya may kehinang ni ininen. Kome niya lume pakali-kali. Pinanwe ko laili tinaatu etuan lay. We ko laili kwe tinigi-tigi o etuan lay. Duman ka o tinigi kun. Duman miyaan baranno tinigi kun dumain. Sa ako lay metad example hadja. Pegeek ka manamal tekitete. Atawakan sa inin paatag pinain turung-turungan ene ko sokob miyaan hadja. Tekiteru kelong sa ili. Tekiteru bang petek kami daakan sa ili. Me pong tinai inin jari si syara te syara agama Islam. Pegge peinte wajib men tinempengan iene kelong miyan. So asal gak kam awam. Bisyara ku di ilew. Pen ku maudu tebi elew inen ka manamal talaray. So magmaap nedja. Bang upama niya talaray. Nagana te inang te inin syara te syara sin agama Islamin. So halianun biinin. Pege megduse si agama Allah Ta'ala. Megduse si Allah Subhanahu wa Ta'ala to. Yene me megturong pente sa inin. Dokemon nebeyuan. Iyene semmek. Miyaan. Semmek. Iyene beteinin. Yene pegua aurat nun. Upama me megsemmek keuga me tinabu anunun. Atawakan ge me tinabu abayanun. Ubus o tekiteru me antag peinte nanci inin ahat-ahat. Antag nanci inin me ahat-ahat. Antag me daakan nun. Bisan pekenian nen abaya. Ban pekenian nen me dress. Bang upama ru tekite antag o me nanci inin nun. Amban me kelong nun sa ili. Pito peryawa sa ili. Na me umat Islam. Tantunin ge iyan manjari. Pegge masi iyan. Ngurong fitna. Iyan si me kerendehan. Asime kelelahan. Na geiru ge sali-sali miaan anu ahin. Ge sali-sali anu da apeke we peinte niya ne pegua me amban kerendehan. Niya me kelelahan. Hawa iyan ne miaan me lengkeu napsuren tebiya sa miaan. Bisan walaupun mastura pegtripan de. Bisan walaupun nakaabaya. Masih meg-usak pikilan dan lumengantungan-tungan. Na sa ingin ni bang upamanin iya ni me tekite sa ili. Aduh ngeleng sa pain namban katalahan. Iya ni rembuak lelain inen. Kahap ni keu ilingguan. Si me pon dinding me pong tinai kalasahan. So ikita si lewan. So pagwa ni lewin tambel terautan dewan tene. So inin me pong tinai kalasahan. Si tenged masalah inen. So lamud nan si inin. Si kedua surut iyan semmek sin karendehan. Painne alla yakuna al-hijabu fi nafsihi zinatan. Subay kenya annen iyan badyo lay ne mismo. Atawakan iene me turung laine mismo. Atawakan iene me abaya laine mismo.
iyene ari-arihin. Penno we manik-manik. Penno we ari-ari. Bang palaway ang bandeheluan sa ili bang mian megsemek. Penno ne hadja kita na lembetongin di ata badju ni. Inekew manik-manik bang tewa lait atawakan me tewa elew. Mian pente megkilap-kilap sa ili. Sole si mian me pong tinaik kalasahan. Bang upama iyan ni ari-arihin. Badjuin ni mismo. Atawakan turungin ni mismo. Sogay man manjari inasi ko ikarindehan. Penallahu ta'alahin. Wala yubdina min zinatihinna illa ma dhahara minha. Gay manjari. Iyene. Pinatampal wa ikarindehanin. Ari-arinin. Illa ma dhahara minha malengkan bang ine matampal amban iyali. Sa niya, kung may abaya te upama, abaya ene may pinagdagang bi kwe itulo. Abaya ene may pinagdagang kwe ito. Si may balad bang lu si jidda. Si may batha bang lay si may ano. So niya may abaya, niya may manik-manik ni. Niya may abaya, niya may ari-ari na siya. So ga lamud miyaan, pege baktul ni miyaan urf. Yene si manusia, we sa miyaan, abaya miyaan. Sumagua iye me pebidda-bidda, amban iye ne me sinduehin me pong tinai. So inin gay manjari inin, inasik. Lagi lupa nenteed, paatag inin, si may occasion, tebe upalik. Niya, may occasion upama, si may pagkawinan, atawa kan siya. Na, mayam ne kyo painta sa ili. May kemon, bayuan badyo yun na luos siya usagit painta inasik ko may kerendehante. Yene miya an inasik ko may kisinduhan ng bankite. So bang kayo may mayam sa ili, asal iyene mismo ari-arihin, iyene badjulay, may pong tinay. So inara-ara aruisab. Dumanisab asal may sobra manamalan, miyaan, sampay agen-agen, bang kayo may kipig make-up ni. Gini kayo tekilali we siya nun we kauhati hawasubuk iyan make up nun. Nainin may pong tinai bang hepinin kahalian patut inin chube hinalian may pong tinai. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mar'atu awrah. Iyan pe inne dendehin aurat. Pen dendehin pen Rasul sallallahu alaihi wasallam idza kharajatil mar'atu min baitiha istashrafaha syaitan. Bang peinne pagua dendehin amban luma istashrafaha syaitan inari-arihan we syaitanin. Yene ngurung fitna tuju yene kelelahan. Me umat Islam suwe indanan tewi amban me tamanan dehelu fitna si zaman Banu Israel yene pasalan karendihan. Inna awwala fitnatin fi Bani Israila fin nisa. Yene penne tamanan dehelu ne fitna. Iene si me Banu Israel. Iene fitna. Sin karendehan me pong tinai kalasahan. So inin. Tampal manamal iene mian hukumannen. Si tenged parkala ininen. Suwe ene gay mismo. Badjuin. Turungin. Ene mismo ng mengurung ari-arihin. Atawakan ene mismo. Mengurung fitnahin. Iyan na may badyo ari-ari na rin. So, kailangan miyaan suwe inin te explain te. So, bisan pekenyaan na nekatewa. So, nisisitahin ketawhan bi. Iyan eventuk surut syara painte sin islamin si tingad pakaradyaan ini. Nasuway kenyaan nen duman ene mismo penuhutan ari-arihin. Iyan badyo lay mismo. Inalay kemon 7 color pen non hadja birarali petekang-tekang tu ratabulak dunya. Haren birarali atau akan rainbow petekang-tekang tu ratabulak dunya. Ala ine pente beyoan kolorin. Kok kolor petekang-tekang tu ratabulak dunya. So bang may upama umabot ni sa inin ine me badjuin. Ngurung ne fitna. Tuju iene sinduwe tantunen teed nasube na hinin hinelian we me pong tinaite kerendehan
may pong tinaikalasahan. So, si kedue, subay kailangan duman iyan mismo badyuin mengurung fitnahin. Iyan ari-arihin. Na sumagawa, payaman kukwe ito, niya may dress, inase kwe bibang hadjeru, iyan may miyaan abaya, pinag-ase kwe bibang hadjeru, iyan may miyaan niyaw abaya, may pink color nin, may violet. So, lusi iyan, gana iyan problema ni may pong tinaikalasan. Pagi baktul iyan, si may manusia, we sa ili, iyan ay bentuk color nin. So, normal nin si pamayam ginengurung, iyan ay miyaan fit na si kekahan. So, kekahan manusia, normal ni pamayam de iyan ay may siyamek miyan, kung may si jaman, kuway tuin inin. So, niyo may, painte abayo, may hadjalingin din sa ili, niya may abaya, painte, magbayuan ba kolor na lu? So, may pong tinaikalasahan, miyaan, nalay si miyaan, no problem ni sambatan basang galisin si may, ano miyan. Saya binisate tu, iyan asal, may badyo ted, ngurung fitna, iyan si, miyaan, tudyo may sindues, tudyo kelelahan. So, lamod nan si inin, may pong tinai, iyan badyo ko may si jaman ko ito inin. Badyo ngurong fitna, badyo iyan pinawari-ari. Iyan may badyo sigpit. So, masiruinin si kesurut, explain ta si surut si may pasunuin inin ne. Sa di pambani, surut si ketelaluhin, lan na explain ta si inin. Penne, al-ayakuna wasi'an, غير ضيق أن يكون واسعا غير ضيق شوبي بين كنيا أنن لوها شوبي كنيا أنن لوها كومي أباياميان كومي إيه نبنك أسيك بلو متوشي سوديلو غير ضيق جيب إني سيجبت جيب إني سيجبت يني bantuk nin, gay manjari inase ko edende. Iyan semmek sigpit. Iyan semmek, bisan do inasek, we erendehin, masiru ngurung polma, iyan miyaan si kelelahan atawakan amban iyan aurat nilay. May umat Islam, nan sinin bakas ta syubahat tebi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sinfani min ahlin nar. Sinfani min ahlin nar. Due pain ne tunggu nar ka tekkale silaw kiamat. Qawmun, dembuan bani, qawmun. Lahum siyatun ka aznabil bakar. Niya pain ne dembua qawman. Yene me tege engko sapi, lelubak ko kantang engko sapi. Yadribuna bihan nas, ngelubak kadja manusia, gak niya ujung puon. Kome sinapang kwe ito, mapatay manusia hadja, gana ketawahan bang ina sa babanin. So, miyaan number 1, tunggu narka. So, number 2, tunggu narka, yene penne, nisaun, kasiyatun, ariyatun, mailatun, mumilatun, ru'usuhunna kaasnimatil bukhtil ma'ila. La yadkhulna al-jannata, wa la yajidna rihaha, wa inna rihaha la yujadu fi masirati kadha wa kadha. Si kedua dan da tunggu narka, hangkanin subay hinalian may magbadyo masigpit inin. Yene penne nisa, de kerendehan, kasiyatun. Megsemmek isab, ariyatun sa pinayaman amban kuwa magtantang. Mailatun, bang pelumengan, makanlando manamal lunok nen. Ko kantang lunokan adun sawil. Asal lunok manamalan, me ngembot pente sa ili. Mailat. Mumilatun. Gay petumanam bang gay mekebo sa wene. Si dembuat tafsiran mailat, iye ne pegua amban syara manara Allah subhanahu wa ta'ala. Gay petumanam bang gay mekebo sa wene. Mailatun mumilat. Ru'usuhunna kaasnimatil bukhtil ma'ila. Bune pe bukok den kwe kahantang puyaw unta. Bang megsimbong, may telupang katsimbonganin sa ili.
Bang megsimbong, metelupang kat simbongan in di sampai umabot na kantang ina bukot unta lo. Kasni matil buktil maina. La yadkhulna al-jannata. Gay siya umasik surga. Anagaypin basta-basta. Yene pegsemek sigbit. Pegsemek fitting. May pong tinaiku kalasahan. Ketohan mi bang ina tungbas nen pakalen bi kalimat inin. Wallahi. Bang bakas niya kalimat makitalew kaam. Bangga niya kalimat makitalew kaam. Kalimat inin du mararahin hep kam subay tinalew. Bistahon gapinin basta-basta. La yadkhulnal jannata. Gayse makaasek surga. Allahu Akbar. Kalimat bang enna bidelem pangateyan. La yadkhulnal jannata. Gayse makaasek surga. Sabab ine. Pegpe-fitting di. Magbadyo iye ni megfit. Magbadyo iye ni sobra manamal kekednen. Bune pe megsimbong pinidangkat-dangkat ko kantang puyaw unta. Ine tungbas nen. La yadkhulnal jannata. Gayse umisi dem surga. Makataliw bisara inin. Bangga niya siya di bakas mekitelew kaam. Bisara inin hadja. La yadkhulnal jannata. Gikam umisi dem surga. Mararahin inin kataliwan. Wala yajid na rihaha. Bune pe. Gita sengot re. Dape ke surga. Banbeng ni surga in gita sengot we. Wa inna rihaha la yujadu fi masirati kada wa kada. Bennal pe inne iene mian surgain. Antara neruk surgali. Lengan tala manamal-namal. Duk surgali. So tunggu narka. Gi umisi dem surga. Duman ako magpainin. Duman ipan boy magpainin. Rasul magpainin. Narinun magpainin. Ganta pangahatul kita bi. So inin hangkan si ketelu syurut. Alla yakuna. Subay kaniaan sa meknun luha. Gaira dayiqin. Duman sigpit. Nasa. Payaman tabi si jaman ko ito ininan may pong tinay ka. Nasan daran te subahat ko. Daran te subahat ko. Iyan may semek. Pinagsemek ko ibig ko ito. Bang petek ka sigpit manamalan. Tabi sa amiyan. Pastiro amban guwa. Iyan may bugelanin. Mayam ke pente miyaan. Tabi sa man peryawa. Sambat-sambat may kewis sarahin. Agen-agen pas ni ko limpa kawew kapun tebiya sa miyaan. So ini may badyo sa inin may pong tinai. Tebiya may pong tinai kalasan. Duman pag sana-sana sumagua inin reality. Inin keseben nalan si jaman ko ituin inen hangkan kita pilmi subay magbeseb. Manjari ru kita bisa megsemek ini pa ara-ara. Duman me semek tilag manamalan. Nahangkan hep me pong tinai jaman iene. Jaman iene me megpenia kontes mis lami-lamihan. Atawakan mis hari raya. Atawakan mis basilan. Atawakan mis mutsa basilan. Umul dem buwa ni pente kami memeguain inin gainin manjari si bahasat si bangsa tebi iyakan gainin manjari iene pelamud tebi we sa inin adat iyakanin pegi muslim kitebi pegi Islam agamaten biga niya adat Islam pente me sa inin me magpasyon si deluan inelay kemon tinibuuk miyaan ari-arihin inelay kemon tinibuuk fitnahin ubus pinasi deluan pe. Sampai meglibot pa si Delwan na, kuha ni kita megtepak-tepakin may mapaatenin sa ili. Gata alab-alab, tit sa baban miyan, hati. Narka pole antek kali siya lodembuli. Sa pagsakay kami megreact. Iyan si pakaradyan miyan. Balik-balik kami kontrabidahin. Balik-balik me ustarin. Iyan me killjoyin. Wege baya meg-enjoy-enjoy. Wege baya miyaan nuhut usu. Wege baya sa inin. Wege baya sa miyaan. Me pong tinai. Banggay kita bi magtabang tinabang. Banggay kita bi magpesep-pinesep. Sina inagaran te bi mga hatul kitehin bi. Sambatan iyan miyaan. Term sersoin do yakan magtabang so yakan pagtabangin duman ni hadja alata duman ni hadja painte mian sin
duman ni hadja kakayaan, duman ni hadja makan-makanan. Sampai iyan me agama inin, pagpeeseb inin, lamod web inin me pong tinaipagtabang. Ganiya ito magtabang antara tabi banggay kita bidabang syahid. So, balik-balik kiniestelanin iyan me magpainsain ini. So, gay me ke ini, lune ke tinuhot atawakan gai, gani a problema tila isimian. So, papating kam may pakaradyaan. Na sumagawa, bang upamanin meg leggings kew. Gini meg semekeked manamal-namal. Meg leggings pinte sa ili. Meg semekeked manamal-namal. Manjari, bang upama ini sidem abaya. Upama abaya ang bankuwain. Uwos, bang si Ruma upama, nay inasek nun, gani a problema ni. Si Delwan Ilano, pegewang si Delwan Ilano, da peke, may semek sigpit do. Da peke, may semek painte miyaan, ru. Sexy, tebiya sa amyan. Walau pun ga niya, hawas tubo sambatan may kibisarahin, kung ete bisaratin chinilay, ga niya pente problema ni may pong tinaikalasan, lemikian lelahin ga niya problema ni bang, kanyaan nen siyandan. So, Allahumma, inni qad ballagtu, fallahumma fashhad. Ya Allah, makapasampay na ko naksi kewe kasumampayan na may pong tinai ko muslimin. So, puas. Mangupama niya alu, may gay pa kali naga na kitilai. Miyaan, sikitehin may esya badya. Gay kepeglegesan aga maten bime pong tinai kalasan. Lamod ang banan sinin, surut, alla yakuna safifan, suwe keniyaan nen gay tilag. Suwe keniyaan nen semmekin gay tilag. So niya iyan me semmek, me pong tinai kami kirindehan. Lagi may magpajama-pajama kam. Tebiya sa. Tilag, iyan miyaan. Tebiya sa amyan, dumanin pagsana-sana sa hukuman inin, taymaon bipahap. Tilag do iyan miyaan irisan, painte me pantili, amban guwa pinayampayaman may aahin. Atawakan bang pinayaman may badyo nen sayli, lagi bang may sinungot, tilag do may branin amban guwa. La ilaha illallah. Nahineme siya inin me pong tinaiklasan. Lagi luba nenteen. Yene me bang kitebi hap beach. Bang kitebi me manditahik. Niya me amban ka mo pa makarindehan. Atawakan amban ka me pong tinay kami Fatima. Me manditahik. Peg awen bibaran bin amban tahik sa ili. Nawang once ne basse pajamahin, once ne basse iye ne badjuley. Naga ne niya lima-lima ne bisan gay miyaan inosalan talumpung iye ne baran bilay. So inin manjari si tingid pakaradyaan inin. Namengkin kambasa may magsempigaran sa ili, magsaili si badjuwi. Gini tatabang may pagsempigaran bilay. Gini tatabang may iyan pagsaibi badju bilay. Iyan oras pa mandibim yan. Bang nekampaawin ang bantahik, tekite na Inin may pong tinai kalasahan, paatag si jaman tebi kwa ito. So inin gay manjari pagbadju ubi. Gay manjari hinangbi iyan kenyaan nen miyaan safifan, iyan tilag, tekiteru amban guwa, iyan ginhawa parane. Tekiteru amban guwa, iyan ginhawa parane. Lemikian ko nito subahat kulay, bisan pekenyaan nen abaya, niya may amban ka mag-abaya, geme sinipel pinamanalus, pinekite peo may antagdakan na ininen, duk upama tekite may batugan tungin. No, kerubang may taman batugan tunglay. Tekitehin, sumagawa, iyan me
lela sinduhin atawakan keikahan me lela me pong tinay kalasan ganiya pakialam da si me batu gantung yan bisan pe ko wehi lutuk tinoket nun yan delem kok den bang ine si bukut me batu gantung lay so hangkan chuway miaan hinalian ine me pakarajan inen me brad ni sisita inin manamalan ngene si picture me soban pekenian bang upama tilag amban gua tala amban katalan sa ini so bay halian bi so niya tel waktu ni lagi si me lahat te atawakan ko me ko ito mura kita magsongot na so kaian miaan si me lahat te once niya sinongot once niya sinongot na ini gani niya 5 ni amban gua ko ne pente sinipat-sipat iye ni baran ni mian amban gua la hawla wala quwata illa billah. Du siya naisab si Allah Ta'ala. So inin, papating kam, si may pakaradyan inin, may pong tinaik kalasahan. Allahumma fashhad. Lamud amban iyan miyaan nan si inin. Lamud amban nan si inin, alla yakuna mubkharan wala mutayyaban. Siyubay kaniyaan nin badjuubin, ganiya bengi-bengi ni, ganiya hamut-hamut ni. Kone pinain ko. Bang pagkasibi dende, kone pinain ko lay, bang pagkasibi dende gana problema ni. Si kesumbang bi, ganiya problema ni. Ito binisarata bimanan sininin may pong tinaikalasahan. Iyene, miyaan, studio kalilahan. Tujuduman ke sumbang bi. Sabang me dende rukam upama meluhin kemon. So kana problema dapat kewe me pinakita me galang bile atawakan me lengen bi atawakan me bukok bi. So gana man problema ni lemikian si me ke sumbang bi. Una mas ne bang upama iene mean si anda bi. Si elabi. So nan sinin si kay ampat curut alla yakuna mubkharan wala mutayyaban suwigi megbingi-bengi. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Sine-sine pe inne dende megtonek-tonek magbengi-bengi. Magbengi-bengi. Ubus palabay amban me kelelahan supaya tesengut we kelelahan le iene bengirin basa. Pamarrat ala qaumin. Supaya tesengut we me kelelahan le iene mian bengirin. Bang palabay amban kelelahan chayli magmamangek kabbe. Duk peinte te boo iene me hamut na le tujuong me mian kelelahan le. Ubus me kelelahan ini sabang me kesengut ko ne kawew me keuk miaan pegkasi ne isab den ne kawew egen tantang ne ungen menengut iene bengi den de mapalabay lay ine dusene inen pen Rasul sallallahu alaihi wasallam fahiya zaniyah keurungan iene bahagi duse amban zina iene den de miaan me pong tinay kalasahan. Siya duman bisara ko. Duman bisara ipan boy. Duman bisara sisibyan. Duman bisara bok-bokinin dumain. Bisara sine. Bisara nebinun. Sallallahu alaihi wasallam. Ine pagsahadatan no. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iyan de po bisarahin. Ganta ke concern na si kao. So duman maana nilay. Duman isab maana niliwe basa megbewan-bewan ne kew. Apege iiru pinain hati. Iiru hati pinain iiru hati pinain gay jinari we syara Islam megbengi-bengihin. Na magbawan-bawan ne ko. Nalu ne kewasa palabe amban me kelelahan. Bewan me semulik. Bang niya palabe sa ili dende. Pagtao ko me kelelahanin ko kantang me niya rupalabay miaan me kabe wakas peluglob. Pege basa geru jinari
We syara Islam megbengi-bengihin. No, duman maananin. We syukatan negay jinari we syara Islam megbengi-bengihin chikao. Tudyo me kelelahan. We bangkyo palawe ang bansiya suwe ne kyo me megbewan kawew bakas paluglob. Ataw akan bawan me biyabas tahak. Ataw akan ko niya lumawe ang bandire me truck megbo ataw akan magangkot basurahan. Duman chay maananin. Sumagua, dinaak, gay ne kyo megbengi-bengi, sa normal hadya palawe kay ang bansiya niya tahamot ang ban kaubisan ko ahat-ahat. Sumagua me pong tinai, bang may pagkasibiru rende. Obama me niya occasion. Den deru kam kemon malaihin. Den deru kam kemon si hotelin. So gana problema nilay simiyaan. Atawakan si me kasumbang bi. Atawakan si me miyaan elabi namas ne bang si elabi. Bang si elabi ban pe pemandibi tonekin. Duk kam ge kepeluaan. Duk kam ge miyaan kegentian sa lama-lama. Atawakan katambahan kam hadya sa ge ketimanan. Ban pe kam mandiruk tonek. Sa binisahin nan si inin me pong tinai kalasahan. Iene bangkew mag-ari-ari maksud nun lela seddi. Ubus bang si delwan elanu. Miaan gaypeg inenu. Bihan do kayo mebewan buwas bahi. Atawakan bisan do kayo mebewan miaan kapulputuhan. Pagay pa sa elanu ru. Gene peg inenu gai. Duman peg suwi inu parkalain. Bang na dapat suwe si elanu mingkin kayo bengi manamalan ubus. Bang silela seddi, bang kyo palawi, ga niya tahamot nubisan ko ahat-ahat. Tahamot dibisan ko ahat-ahat tamban kao, sa dumanib maananin lewe gay kyo bewan. So hinin syaraten, bentel manamalan. Ga niya gagas ne, ga niya miyaan kulang labi ne, may pong tinai. Naiyan, ga dapat asal benar teed bisara Rasul sallallahu alaihi wasallam. So suwi kanya annen gay kyo megbengi-bengi. Suwi kanya annen gay kyo maghamot-hamot lagi iyan palabayan nun amban iyan lela sin kasumbang nume pong tinai kalasahan. So nansinin miyaan taha-taha lecture ten elew ito sa suwi inin ubuste pigge kailangan ni sisita suwi miyaan te explain te pahap. Iyan pakaradyaan inin. So tampal mi ani, duman maananin wege kam maghamot-hamot. Duman maananin we me timanan bine tonek bin. Duman maananin we timanan bine iyan miyaan bengi-bengi bin. Pigi tawasal birwi sabiu sikele elabi, tawasal birwi sabiu pente miyaan delem si pagkasibi dende. Sumagua hadja problemahin. Bang upama o salbi si me kelelahan cedi tampal bisyara Rasul sallallahu alaihi wasallam paine ayu mamra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah bang niya den dewasa magtonek-tonek ubus pagua bune palawe amban qauman supaya tahamut wa me kelelahan lay hamut nen fahiya zaniyah keurungan ni amban me zina me pong tinai kalasahan. Lamod amban nan sinin an la yusbiha libas ar-rijal. Suway gay pasali surut nen lamod nan sinin. Suway gay pasali badju ubin me kerendehanin. Iyan si badju me kelelahan. So komedi lew te explain wete. Gay manjari me lelahin mag-abaya. Me haptabu. Gay manjari lelahin mag-abaya. Hap me market. Hap abaya hap me kharaj. Mag-abaya hap me miyaan tungan-tungan ne. So kelelahan gay manjari. Ataw akan me magturong. Atawa may maghijab, atawa kan yene simek sukat, yene simek kirendehan, mingosal iyehin. Lemikian, subay ruisab, gay keniaan simek dendehin, pasali ko kantang simek lela. Ata, pagigay manjari,
lelahin mian dendehin magpanapit duk panapit kilalahan. So, bangupama niya me dende maggamis. Ataw may sinahalan. Ataw kan mian ineko inin. Magsemmek ineko semmek me kilalahan lay. Suku si kilalahan. Pagsemmek nin. So, gamian manjari. Haram yan si syara te syara agama Islam. Pagipen Rasul sallallahu alaihi wasallam. La'anallahu ar-rajula yalbisu libsata al-mar'ah wal mar'ata talbisu libsata ar-rajul. Tawa busong pinagmurkaan wa Allah Ta'ala. Tawa muka mananin. Yene me manusia. Atawakan me kilalahan megsemmek duk semmek dende. Duk tawa muka ruisa yene me kirindehan megsemmek duk semmek lilah. Nanan sinin garapin niya me nganune gain niya me mian painting me ngasek ni na sumagawa ini mga sekyehin nan sinin me sinduwe ene antara lelaruk dende dela atawakan lende nanan sinin me pong tinai yene me pong tinai kami lende atawakan dela suwe kam magtiwat. Tanda lasa inin si kaam. Duman inin pag-discriminate. Duman inin basa pag-racist. Tudyo kaam. Sa andu. Sulayanun bi. Testing yan amban Allah subhanahu wa ta'ala si kaam. Pagguwa kam amban pakaradyan yan. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. La'anallahul mutasyabbihina minar rijali bin nisa wa bin nisa'i bir rijal. Minurka wa Allah subhanahu wa ta'ala yene me siye miaan kelelahan magpalangay duk palangay kirindehan duk minurka dui sabi Allah ta'ala yene me siye kirindehan magpalangay ruk kelelahan me pong tinai pegua kam dumani pegganta pegkireses o pegdiscriminate pen bahasa kwetuhin bahasa we diniawa-diawaan kam. Sa as muslim kam. May pong tinay kami miaan bakla penteruk tomboy. As muslim kam. Hadja inin dosenen si Allah subhanahu wa ta'ala. Bilanglah sa inin tudyo kaam. Sulayanun bisawaranun bineteles sabiyan magpekelala kam. Magpekerende kam. Pege dosya hadja inin. Ga'niya kauman. Palaway ang bandelem dunya inin me pong tinai kalasahan. Inazab ko pangazab siyahin si waktu siya magkasikasi antara lelaruk lela. Malaingkan kauman Nabi Lut. Binulang kait bulak iyan e pangazab siyahin. Sarta binuntul peruk batu ang bandiata langit. Dinembuwa. Ngebut ko ito ga niya talab-alab. Iyan e me kauman miyaan. Susuwe helian tabi me pakaradyan inin. Penget doan tebinin murka. Me pong tinai kalasahan. Ubus kita bi. Duman ne kita bi penuhutan meniport. Manuport. Duman ne kita bi penuhutan me fans. Iyan me pong tinai tebin inen. Sige ne me pong tinai. Tepe seban tebi gumua amban iyan me pardusyan nili. Dane tepak-tepakan tebi. Subinuportahan. Iyan miyaan. Me lakula-kulay pagi murka miyaan. Dusya hadje. Ga niya kauman binulang kait pinaamban diawa. Amban diatain. Amban diata. Pinaamban diawain. Malaingkan kauman sa iur. Ubus. Kita bi suportahan tebi pe. Ubus kita bi miyaan kekegan tebi pe. Daa. Gainin manjari. Helianun bited inin. Kegan keu si murka Allah Ta'ala. Kegan keu si busung Allah subhanahu wa ta'ala. Inin daatin. So, nisisita yun insube to explain. Nakaam niyan balik. Bang upama kahagad kam. Alhamdulillah. Bang upama gekam kahagad. Nagania problematil. Ay gayan kepegrege sa niyan parkalain inin. Sa alhamdulillah tapasampayan kam. So, subegay. Pasali. Me kesemmekan nun ko semmek kelelahan. Lemikian gay pas
iyan kaame kerendehanin me pong tinai. Na inin lasa si kaam kemon me pong tinai. Suleanon bisinabaran, imut-imut be. Koro me megsigup upama. Koro me megupa upama. Miyaan asal hunit hep inaan. Me pakaradyan inin. Cuma gua imut-imut. Bang upama gikelebahan no mininted den. Nanigup keu. Bang tag na elo-elo. Paglingka-lingkaon sampai ketinggalan. Demikian upama me upa pinagtutok me tabako. Demikian pente sa ili. Inimut-imut. Ataw akan iyan me pakaradyan inin. Inimut-imut bang upama gay teleba megduy. Na sumagua niya peamban me peleita si me lahat miyaan. Hinang de inin me uso ataw akan kabaktulan me pakaradyan inin. Bang mega niya sin me bata-batain megpiha tebiya sa amyan me siya inin. Ubus syukul ne binairan pende 150 dato si 50 la ilaha illallah. Buduman me bangsa seddi duman bangsa agama seddi bangsa te mismo iyakan muslim ngakun sa meghinang nuk maihinang inin. La ilaha illallah. Allahumma la ta'khudna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Ya Allah, da kami azabun iyan si hinang amban me kesinduhan amban kami. Iyan maksiat hinang kesinduhan amban kami. Menjadi me umat Islam las. Iyan surut badyo sin kerendehan. Insyaallah taala iyan kita arak tumaha manamalan. Iyan alla yakuna libas asyuhrati. Subay gayken ya annen libas asyuhrah. Duman semmek pag-abbu. Iyan semmek kerendehan duman semmek pag-abbu. Naniya me nansinin hininang we me semmek queen me tuulay. Iyan me semmek penno we me bulawan upama. Ubus ganta pag-abbu si me madjana. We lang ke uyang ban pong tinayin na kerendehan sinduin. So inin me pong tinay kalasan. Balik iyan pag-abbuin inen. Si kaam, bang ini pengesekan bibadjubin. Bang ini pengesekan bibadjubin, tesubahat tabinin di ilew ganta iye nemean pag-abuhin. Dan buak peamban me nansinin. Bang upama gak niya si kao. Kome akulay be, miskin-miskin, gak niya pag-abu ubus abuhan pe, inin tamanan kinebunsihan we Allah Ta'ala. Amban me kinabunsihan we Allah Ta'ala yene pagkaabuhan. Pagkaabuhan pente siya ili. Ubus, niya tamanan kinabunsihan we Allah Ta'ala amban kemon maabuhan rey. Kinabunsihan we Allah Ta'ala maabuhanin. Sa niya tamanan kinabunsihan we ni amban kemon maabuhan rey. Katawan bibang sine. Ailun mustakbir. Yene miskin ne, aaga niya pag-abu ne, ubus abuhan pe. Nainin tamanan kinebunsihan we Allah Ta'ala amban kemon maabuhanin. So kemon abuhan, amban lebe semmek ne, pagibasa sa ili, miyaan, upama, semmek nen harga. Semmek nen upama harga sa ili. Atau me pantalon nen harga sa ili. So bisan dui me gani alegene. Bisan dui me gani alegene upama me tinepa. Lege Levi's din. Nay inagad-agad nen bas. Levi's hati pantalon no yo. Jahoy sab keu. Na anuin harga na inin 7,000. 10,000 jo. Sa paggebay to rasili mian sale. Naga kumeli si kay sailanin. Asal binili content originalin. Asal DLM anulatin. So, may inin pong tinay kalasan. May aabuhan. Sa, bang upama may, bisan belola suwe hinelian. Ganiya may nilew-nilew iye. Ganiya may nguririan iye. Peglesano adya, tinepak sa ili may pantalon nin. Lege Levi's din. Lege Diesel din. Basta, bang sa inin lege American Eagle ten.
Lege pinain American Eagle ten. Duk hadya tapansin we basa AM anunin. Duk basa tapansin we Levi's pentem yan anunin. Pagsa, we Levi's kina. 5,000 halga na inin. Sa kuinin 20,000 pinan amban US. US made din. So inin me pong tinay kalasan. Lemikian si me kerendehan sa irwisam. Bisan do me niya me lege abayan no. Lege abaya Dubain. Na me inin me pong tinay inin bang maksud nen pag-abbo. Painisab. Siya may niya waktu ne may bang petek ka kite bi may magkakat-kakat pente na koy sabinin ga niya may problema ni nansinin. Sa mas labi hinalian be. Pege si kita inin miyaan dem ate rupag payaman takaburin. Sa pangupama may maksud nen basa bisan dugay may panasan paglesano may nainai duk basa tekite duk basa may man nugay panasan paglasano may ngekab sa iri, duk ba sa tapansin we painte may abayanin abaya Dubai. Atawakan may abaya Morocco. Atawakan may abaya Morocco. So inin may pong tinay kalasan. Bang maksud pagbadyuan nun upama. Duk ba sa tapansin we abaya Morocco. Duk ba sa tapansin atawakan pebidda amban may abaya sinduehin. So inin hali anon bitad inin. Ayakuna libasa syuhra. Naman kinsabang upama semek ganta pag-abbo ni. Diba sa syuhra. Pedno ni akante kewe kemon bayon ari-arihin ni lai. Ubus miyaan namas ni ko nete subahatel istimbatten nansinin. Bang upama yene miskin pe ko akulay ubus ng habbo pe. Yene ko me akulay upama tebeli ko amban ni. Atawakan me miyaan mengkin ko me kebedyo original ko me akulay bang me ginifan atawakan amban me price me sawe ko atawakan me pengurung sawe ko buku pe akante ko abuhan buku pe akante ko miyaan ngabbu si me sawe ko inin tamanan kinebunsihan na Allah Ta'ala amban kemon abuhan ngabbu iye ne me manusia gania pengebune miskin kome akulay usko pe abuhan ine manamalan me pong tinay kalasahan kome akulay upama bisan do badyo kun made UK made ukay inis lang inin jo badyo ko inin made UK. So ine keo hati duman made UK, sumagwa made ukay. Made ukay. Nabang upama umabot ni sa inin me anuhin me pang tinay kalasan. Egi me ke ine. Bisan upama badyo nun duman made UK, made ukay Gani problema ni si me pakaradyan inin. Asa accept ine reality ke lumante me turata ulak dunyahin. Miyaan sa inin pen Allah Ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum tantunin teed iyan miyaan bahagi ini wa Allah Ta'ala miyaan sikaam iyan kemon anubin. So inin me umat Islam lecture 10b kuap itu salung itu to makuku kamaapan sikaam kemon arak tumaha lecture 10 bisa subay inin ketauhan tebi kemon. Subay inin ketauhan tebi me pakaradyaan inin so alhamdulillah tebukak kay we tebi te explain we tebi pahap tabang kag we tebi pahap iyan miyaan pakaradyaan inin so niya to magpain pen bisan duko gadji ne magpain we hadiah bisan duko gadji ne magpanaga ne kulu si me painte bisan gadji atau magpain we hadiah narakala hadiah we siya bili ga kita makajudge sa kone pinainlay ge kita makajudge si aawe abuhan upama bukot bang asal tampal ni manamalan pegainin mas aladem ate inin me pong tinay iyan me pagkabuin inin mas aladem pangatian so kam na yan balik-balik na tabdibi pen Allah Ta'ala
balil insanu ala nafsihi basira, manusia in mas labi kitawahan ni baranin bang sini. So salam doa na si kam kemon, mian murah-murahan, insyaallah subhanahu wa ta'ala, magkaswa kita bebalik sumu, masih pe kita bisa explainan hadis. Iyan etedo, te bisa pasape kwa jaman tapik te bininin, pege ni sisita manamalan. Salam doa si kam kemon, salam doa si mea Malaysia. Si mea Malaysia siya osa, gejumu, payaman ku Facebook ininen, Facebook page ininen, tamanan ka followers ni, nancinin Asabela. Asabela. So salam doa ka si kam kemon me Asabela. Us pasuno me alamitan, si me alamitan, me Asambuanga, si me Malaysia. Me iyakan de Malaysia niya tu dalam register. So salam doa si kam kemon. Si me Malaysia, si me Philippines, alamitan, Isabela, kemon na municipal. Muhammad Ajul, tuburan proper, tipu-tipu, sumisip, lantawan, maluso, albarkah, duk barangay ko, ni kalasahan, kinausbahan ko dalam bakisong, salam doa si kam kemon. Si me Sambuanga, salam doa si kam kemon, me Sakol Island, me Manikahan, me Taluksangay, me Bitali, Kuruan, Muti, Sanggali, salam doa si kam kemon Kapente Paten Pito, me Europe, salam doa si kam kemon, me London, si France, si Spain, duk niya mutabi te followers te amban Amerika. Salam doa si kau papap kelu di dalam Amerika, murah-murahan pinalihara ke Allah subhanahu wa ta'ala. So demikian me pongtinay kami si Middle East, Dubai, si Saudi, si Qatar, si Sudan, si Kuwait, si Jordan, si Iraq, si Oman, si Syria, Lebanon, si Lebanon. Niya tu followers taman Lebanon. Salam doa si kaam, yene kemon duk me Saudi ni, mula-mula me Jeddah, salam doa si kaam kemon, Taib, Tabuk, Umluj, Madinah, dua Makkah, Baha, Abha, Al-Asir, Mantiqatu Syarqiyah, si Ar'ar, Habrul Batin, si Al-Khamis, si si Dammam, si dukemon na lahat mamlaka, duk pong tinay kami dem Riyadh, dem Darul Zikir, Hayu Shifa, dukemon na may pong tinay kami kalasahan tuo, delem Riyadh ininen. Mula-mula may pong tinay ko delem exit 7. So salam doa bang panekate eddobi, may surut, iyenesin, may kerendehan miyaan, murah-murahan, magmumpaat si kaam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.